Kao u košmaru nekom prođoše mi najbolje godine. Vuku se kao zmija preko beline hartije ispred mene, rastrzano, bez reda i u parčićima. Tako Vuk Drašković počinje svoj novi roman, Meta. Gorko sećanje na poslednju deceniju 20. veka u kojoj je bio predvodnik kolona stotina hiljada ljudi. Kaže da je pisao zbog njih. I zbog onih koji bi danas bili živi da nisu bili u njegovoj blizini, jer je smrt namenjena meti, kosila one pored njega. Govoreći uglavnom o sebi i svojim greškama i zabludama, Drašković je mnogo rekao o drugima. Na promociji knjige kaže da je svih 400 strana upravo odgovor na pitanje šta je odvelo Srbiju toliko daleko od ideala koji je zamišljao početkom 90. godina. Žao mi je što u današnjoj Srbiji nema ni traga od one naše nade i od onih naših snova za koje smo se borili 10 godina, ali tako je htela Srbija. I verovatno jedan od najvećih krivaca što je Srbija tako izabrala sam ja. I ja sam u knjizi prvo optužen. Platio sam najskuplju političku cenu i ne samo političku cenu, govorenju istine, pune istine, odbijanju da Srbiji i Srbima prodajem laž. Platio sam najskuplju cenu zbog toga što sam odbijao da pozivam svoj narod u nesreću, da mu svojim političkim projektima i angažovanjem donosim smrt, bedu, izbeglištvo i platio sam visoku cenu odbijanju da govorim gluposti i da pritom govorim prostački rečnikom kakav ne dolikuje ni drumskoj mehanici. Meta se pojavila na 7. godišnjicu petooktobarskih promena. Krivicu za stanje u Srbiji nakon 2000. Drašković ne prihvata, ali zato kaže da ništa drugačije ne bi uradio da može da vrati 90. Ja bih ponovio većinu svojih grešaka i kad bih se ponovo vratio 90. godinu. Ne verujem da bih ni sa proživljenim i preživljenim iskustvom pristao da budem nečovek. Da nudim ono što nisam tada hteo da nudim i verovatno bih opet završio kako se sve završilo. Možete da se slažete sa njegovim političkim stavovima ili ne, da mu verujete ili da negirate svaku njegovu reč, ali Vuka Draškovića kao pisca ne možete osporiti. Da je mnogo bolelo dok sam je pisao, ali bi bolelo više da je nisam napisao.